Ibihe byiza intangiriro z'umwaka mushya muhire twebwe tubifuriza kugira ibyiza byinshi kuri channel yacu twebwe mwe mwaka subscribe turi inshuti zakadasohoka turabakunda cyane nkuko namwe mundukunda twe tuba tuje tusheko kubanyuza mu makuru agena acicikana harimo ababaje arebana n'umutekano politike na diplomasi. Nk'ubu turahera kuri ngiye ivuga ko umufasha wa Tshisekedi yatuwa gahinda n'abagore b'abanyamurenge ibintu bibabaje cyane. Hanyuma nitunyarukira Rubavu tubabwire ko umugabo ukekwaho kwica mushiki we yarashwe yashaka gutoroka yumva kasiga amaso y'abantu ariko ijisho ry'urusasu ryo ni yaricika. Hanyuma abandi bo n'abanyamakuru aba bafunzwe kubera gusakaza amashusho ya President Salva Kiir yinyarira mu ruhame. Ibi bibakozeho cyane. Ni inkuru turimo gusoma tugenda tureba mu binyamakuru bitandukanye cyane cyane umuseke.com. Umusirikare wishe umugore bapfuye ibihumbi 6,900 y'amafaranga y'u Rwanda yahawe imyaka 15 y'igifungo yamburwa n'amapete ye. Ibintu birazamba cyane. Naho Kongo rero yamaze guhabwa intwaro zigezweho zo guhangana mura cyangwa se guhangamura M23. Ibi byo biracura iki? Ni mu gihe inkuru isekeje yo muri Gakenke n'ababaje cyane wagiye kwiha akabyizi ku mugore w'abandi yahuye n'uruva gusenya. Ibi byo byagenze gute? Reka tuze tubaramburire aya makuru tugera chambo tuyanyuramo cyane. Mwebwe icyo tubasaba gukanda subscribe notification ndetse kwijama all kugira ngo dukomeze tubane cyane dukuzuye umuryango wa channel yacu. Wowe wamaze kwikanda wihe akabyeri rwose ngwino tubane rero sasa agatenye cyangwa se utereka gasonga bwaraho ngaho undi tukuganirize muri izi nkuru zirimo zigenda zikijigana ku rubuga rw'amakuru. Abagore b'abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge batuye mu gace ka Minembwe basabye umufasha wa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Denis Nyekuru kubakiza akarengane k'intambara zikomeje guhitana ubuzima bwa bamwe bwa bene wabo no kubagira abapfakazi imburagihe. Kuwa gatandatu Mutarama 2023 abagore bo mu bwoko bw'abanyamurenge batuye mu gace ka Minembwe mu ibaruwa yuzuye agahinda babwiye umugore wa Perezida Tshisekedi ko barambiwe ivangura n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abo bwoko bwabo. Iyi baruwa ya La Voix de la Femme de Minembwe igamije kwamagana itsemba bwoko ryibasiye abanyamurenge muri Minembwe. Bavuga ko baheranwe n'agahinda kubera amarira ahora ashoka ku matama yabo, bagasaba by'umwihariko gukizwa brigade ya 12 mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ikorera muri Minembwe. Bashinja brigade ya 12 iyoborwa na Colonel Alexis Rugabisha kugaba ibitero bihitana inzirakarengane, gusahura no gutwika amazu y'abanyamurenge. Uyu Colonel Rugabisha ashinjwa kugira uruhare rw'itotezwa mu itotezwa rikomeje gukorerwa abanyamurenge bo mu Minembwe rikozwe n'ingabo ayoboye n'inyeshyamba ateza ubwoko akomokamo. Babwiye umugore wa Perezida Tshisekedi kandi ko bicwa buri munsi na Mayimayi ya Kutumba biroze bishambuke n'umutwe wa Red Tabara ufite inkomoko mu gihugu cy'u Burundi. Basabye Denis Nyakeru kuba nka Esther uvugwa muri Bibiliya akagira uruhare mu kumvisha Perezida Tshisekedi gutanga itegeko mu masaha 48 rigahagarika ubwicanyi Colonel Rugabisha n'abasirikare be bagiramo uruhare muri Minembwe. Nk'umugore mugenzi wabo bamusabye kwishyira mu mwanya wabo maze akagira uruhare mu gukemura ibibazo by'akarengane n'ubwicanyi bumaze imyaka bukorerwa abanyamurenge. Irubavu rero inkuru ibabaje cyane. Umugabo w'imyaka 45 wari ukurikiranyweho kwica mushiki we mu karere ka Rubavu yarashwe n'inzego z'umutekano ubwo yageragezaga gutoroka akasho. Uyu mugabo witwa Mbure n'umwe Claver yari yatawe muri yombi muri iki cyumweru kuwa gatatu tariki ya 4 Mutarama 2023 nyuma yuko umurambo wa mushiki we byakekwaga ko ari we wamwishe ubonetse aho yari yawuhambye mu mbuga y'urugo babanagamo. Byabereye mu mudugudu wa Karambi akagari ka Kinigi mu murenge wa Nyamyumba muri Rubavu. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu rero hari ejo nyine tariki 7 Mutarama 2023 Mbure n'umwe bivugwa ko yajyanwe aho yakoreye icyaha yakekwagaho ubwo yaragiye kwerekana igikoresho yakoresheje muri ubu bugizi bwa nabi. Agezeyo ashaka kwiruka ngo atoroke inzego z'umutekano. Inzego z'umutekano zari
zimujyanye mu rwego rwo gukora iperereza zahise zimurasa ahita apfa. Ubuyobozi bw'umurenge wa Nyumvira bwemereye radio na TV10 ko ibi byabaye, ko uyu mbure n'umwe yarashwe ahita apfa. Abaturanyi ba nyakwigendera bari babwiye radio na TV10 ko uyu mugabo nahamwa n'icyaha cy'ubugizi bwa nabi bwo kwica urw'agashinyaguro umuvandimwe we azahabwa igihano kimukwiriye kiruta ibindi mu Rwanda, ubwo n'igifungo cya burundu. Bafunze rero kubera gushaka gusakaza amashusho ya Perezida Salva Kiir yinyarira mu ruhame. Ibi byo rwose ni ugusabya umukuru w'igihugu. Abanyamakuru batandatu bo muri Sudani y'Epfo batawe muri yombi nyuma y'amashusho y'umukuru wa kiriya gihugu agaragara yinyarira mu ruhame. Aya makuru yitabwa muri yombi ry'aba banyamakuru yashyizwe hanze n'urwego ruharanira uburenganzira bw'abanyamakuru. Mu Ukuboza 2022 Perezida Salva Kiir yagaragaye mu mashusho yinyarira ubwo haririmbwaga indirimbo yubahiriza igihugu mu muhango yari ayoboye. Mu mashusho twabonye kandi dukomeje no kwirebera, rwose biragaragara ko rwose bwana Salva Kiir yinyariye, yabona byakomeye nyine nawe akareba hasi abona ibintu byamuzambagurikanye. Rero umunyamakuru wa kamera agahita akuraho kamera ayerekeza ku barinzi b'umutekano we. Abanyamakuru bakorera televiziyo ya leta batawe muri yombi muri iki cyumweru. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abanyamakuru CPJ byasaba ko bari abanyamakuru barekurwa. Patrick Oyeti ukuriye ishyirahamwe ry'abanyamakuru muri Sudani y'Epfo yavuze ko bari abanyamakuru bafashwe bakekwaho kuba bazi uko amashusho ya Perezida Salva Kiir yinyarira yageze hanze. Televiziyo ya leta SSBC ivuga ko ari amashusho itigeze iyasakaza. Motoki Mumo uhagarariye CPJ muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara avuga ko ifatwa ry'abari abanyamakuru rigaragaza urugero inzego z'umutekano zikunze gufunga abanyamakuru mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Minisitiri w'itumanaho muri Sudani y'Epfo Michel Mukwege yabwiye ijwi ry'Amerika ko abantu bakwiriye gutegereza bakamenya icyatumye bari abanyamakuru batabwa muri yombi. Naho muri Gicumbi rero urukiko rwa gisirikare rwakatiye Kaporari turi kumwe igifungo cy'imyaka 15 no kwamburwa impeta za gisirikare nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gukomeretsa umuntu ku bushake bikamuviramo urupfu no gutoroka igisirikare. Ni isomwa ry'urubanza ryabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 6 Mutarama 2023 mu cyumba cy'inama cy'akagari ka Gaseke umurenge wa Mutete mu karere ka Gicumbi. Kaporari turi kumwe yaregwaga ibyaha bibiri birimo gutoroka igisirikare no kwica umugore witwa Uwiragiye Clementine ku bushake uzwi nka amahirwe biturutse ku bushake. Gusa urukiko rwanzuye ko icyaha cyo kwica umuntu biturutse ku bushake gihindurwa inyito maze kikitwa icyaha cyo gukomeretsa umuntu ku bushake bikamuviramo urupfu. Aha niho urukiko rwa gisirikare rwanzuye ko Kaporari turi kumwe akatirwa igifungo cy'imyaka 15 ku cyaha cyo gukomeretsa umuntu ku bushake bikamuviramo urupfu. Yakatiwe kandi amezi 6 y'igifungo ku cyaha cyo gutoroka igisirikare ndetse agahanishwa ihazabu ya miliyoni 4 harimo miliyoni 1 y'umwana wa nyakwigendera, imwe kuri buri mubyeyi wa nyakwigendera, ibihumbi 500 by'umwavoka, ibihumbi 200 by'ikurikirana rubanza n'ibihumbi 20 by'igarama ry'urubanza. Icyaha cyo gukomeretsa umuntu biturutse ku bushake kikamuviramo urupfu Kaporari turi kumwe gikoze kuwa 14 Ugushyingo 2024 ubwo yari yagiye kunywera mu kabari ka Uwiragiye Clementine bitaga amahirwe. Naho icyo gutoroka igisirikare gikorwa muri Nyakanga 2022. Urupfu rw'amahirwe rwaturutse ku mvururu zaturutse ku kutumvikana ku mafaranga ibihumbi 3,900 yagombaga kwishyurwa na Kaporari turi kumwe ku nzoga bari banyoye, ibintu byatumye uyu musirikare akubita ingumi mu rugi ikirahuri kigakomeretsa uyu mugore umuhogo, ariko bikaza kurangira yitabye Imana. Imana rero ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Reka dunyarukire muri Kongo. Ahangaha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi
Kongo gikomeje kwigwizaho ibitwaro bikomeye mu gihe mu burasirazuba bwacyo bwayogojwe n'intambara y'imitwe yitwaje intwaro irimo M23. Nyuma y'intwaro zikomeye Kongo iherutse guhabwa n'Uburusiya kuri uyu wa gatanu mu mujyi wa Goma hakiriwe inkunga y'intwaro nyinshi zigezweho bahawe n'igihugu cya Turikiya. Ni intwaro zahawe Kongo mu rwego rwo guhangamura umutwe wa M23 ukomeje kuzengereza bikomeye ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Izi ntwaro zaje mu ndege ya gisirikare ya Turikiya zageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu Mutarama 2023. Indege yazanye izi ntwaro yari iherekejwe n'itsinda ry'abasirikare ba Turikiya bayobowe na Komanda Ker Darijike, intumwa yihariye ya Perezida Recep Tayyip Erdogan. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rwa gisirikare Lt General Constant Ndima Konguba yashimiye Perezida Tayyip Erdogan avuga ko iki gikorwa cyabayeho kubera umubano mwiza ibihugu byombi bifitanye. Yagize ati twizera ko uyu mubano uzakomeza kwera imbuto nyinshi mu gihe kizaza ku bw'inyungu z'abaturage ibihugu byombi. Abo umutwe wa M23 kenshi bumvikanye bavuga ko intwaro bakoresha ku rugamba bazambura abasirikare ba leta mu mirwano bahanganamo. M23 yavuze ko yishimiye izi ntwaro zahawe FARDC kuko nk'ibisanzwe zizigarurirwa n'intare z'Isalambwe nk'uko abarwanyi ba M23 biyita. M23 twishimiye cyane izi mpano kuko ntekereza ko ku rugamba tuzabatsinda kandi bazazisiga zose. Murakoze cyane ngo ubwo butumwa bwa M23. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo bavuga ko intwaro nyinshi atari zo zihutirwa ku gisirikare cyabo kuko ngo n'ubundi igihe cyose batsinzwe n'inyeshyamba bari bazifite. Bemeza ko ikihutirwa ari ukubanza kubaka politike ihamye bakarebera hamwe ikibura aho gukomeza kwirundaho ibitwaro biremereye. Turimo turabona video y'ukuntu rwose intwaro zaje ubundi zikagera hariya Igoma zigakangaranya amahanga. Hanyuma rero agakuru gasekeje kanababaje, umugabo witwa Kanani Jean Dodier wo mu mudugudu wa Gikingo akagari ka Bushoka mu murenge wa Ruri yaguwe gitumo na nyir'urugo witwa Dukundane Jeanne Pomusene ari kumusambanyiriza umugore barwana inkundura byavuyemo bose kujya mu bitaro. Ibiyo rwose kubyihanganira banza bitoroshye. Byabaye mu rukere rwo kuri iki cyumweru tariki 8 Mutarama 2023 ubwo nyir'urugo yasangaga umugore we witwa Mutuyimana Jeannette ari gusambana na Kanani iwe mu cyumba akako na gasuzuguro kajejeta. Nyir'urugo yatemye umusambane mu mutwe, ku rutugu no kwitako ry'iburyo, atema n'umugore we mu mugongo, amuca n'urutoki rw'agahera ku kiganza cy'ibumoso. Muri iyi mirwano yahoshejwe n'abaturanyi. Nyir'urugo nawe yakomeretse ku kuboko ubwo aba bombi barwaniraga umuhoro. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge Uharuri Hakizimana Jean Bosco yabwiye ikinyamakuru Umuseke dukesha inkuru ko bagundaguranye bakoresheje ibikoresho gakondo. Ati uwo mugabo rero yakomerekeyemo n'umugore we ndetse na nyir'urugo yakomeretse byoroheje. Ubu bose berekejwe mu bitaro bya Ruri. Gitifu Hakizimana yasabye abaturage kujya batanga amakuru ku gihe kuko byagaragaye ko abafashwe basambana bari basanzwe babikorana. Avuga ko muri iki gitondo bakoranye inama n'abaturage basabwa kwirinda ingeso mbi z'ubusambanyi kuko zisenya ingo. Abaturage basabwe kandi kwirinda kwihanira ahubwo bakegera ubuyobozi bugakemura amakimbirane ku neza. Ubu bose uko ari batatu bari ku bitaro bya Ruri ariko nyir'urugo yarasanzwe afite dosiye muri RIB. Nyuma yo kuvurwa ubugenzacyaha buzakora akazi kabwo. Ikibanze ubuvuzi. Ngaya makuru twe tubafitiye kuri uyu munsi, dukomeza tubasaba gukanda subscribe nk'inshuti zacu rwose kugira ngo dukomeze tubuze umuryango wa channel yacu ari nayo yanyu, mukomeza amubana natwe mwumva amakuru agenda agarukwaho ku bw'inyungu zo kwibikaho amakuru. Ubundi ikintu cya mbere ni amakuru, kandi subscribe dutera inkunga.